دروت و درهبات منچا اصاف آن لائنا محلہ بلوچ ایواد بلوچستان صوبے ہفت بجے مارچ 12 تاریخ روز یکشنبہ دلگوش کنے سرحالاں سردار عبدالرحمن کھیتران چا بندی جہا یلا سردار عبدالرحمن جنینی ہوار سہ مردم کوشے کیسا بند بتا باہر کانے ہندی آمید گسا آئی ضمانت منظور کتا کراچی ملیر دمک شرافی گوٹا صلاح بند لینڈ مافیا زمینانی قبضہ کنگ ہلاپا محلوق زہرشانی کنو کنگشتا کے گوٹے نزدیک کا ملیر ایکسپریس وے ہم گرنچ زمینہ قبضہ کنگ بوا گئیں کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ایڈمنسٹرے نابودیا شہر گندو گسڑانی آکوٹے جوڑ شہر صفائی نظام ٹھیکیدار حوالہ صفائی کاراں گہتری بدلہ گنتریت کا سرجم ملک وڑا گوادرم و رمضان المبارک کے نزدیک آہگا گون سرین پروشن گرام بہائی محلوق خوشکو ایران ہر چیز چا دس رضا دور وردنی چیزانی نہاد آزمانہ سر پرائز کنٹرول کمیٹی نام و نشان بیگوا نوشکیہ پولیس سے سرا عرش ناشناسی مردمہ صدیق اکبر چوکا دستی بم پولیس سے گاڑیاں چگل داتا و تتکگاں بدیو بیرانی نبوتا پنجگورہ ٹیچنگ اسپتال تباہالی و انٹرنیٹ سروس سے بندش ہلاپا محلوق زہرشانی کنو کنگشتا کہ حکومت آہانی بنکی جیڑہانی گیشو دیوار کنگا بے صوبیں دلگوش کنے سرجمی حالاں بلوچستان مواصلات وزیر سردار عبدالرحمن کھیتران چا ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ یلا کنک بتا آئیے چا بندی جہا یلا دیگ حکم بار کہانے ہندی آمید گسے نمگا دیگ بتا بندی جاہے دروازہ کے دیما میڈیا و کھیتران قبیلہ مرد و مشتاتگا پلے پولیس ساچا پشتی دروازہ کا کشتا سردار عبدالرحمن 22 فروریہ گرگو بند کنک بتا آئیے سرا باہر کانا خان محمد مریے کولا بند کنک و زالبولی ہوار سائے مرد میں کشگے بہتام بتا خان محمد مریہ بہتام جتا کہ سردار عبدالرحمن کھیترانا آئیے دو چوک جتگو کشتا واقع بابتا مری اتحادہ کوئٹیا نندانگ جتگو زہرشانی درشان کتا پولیس خان محمد مریے بہتاما پد آئیے لوگی یک جنے کو 2 بچے کے چوک باہر کانا شواس کتگو آورتگا چیشیا پد مری اتحادہ زہرشانی علاس کتا بلے یک جنین و 2 زاہکانی لاش 10 کپتگاں کے آہانی کشے بہتام سردار عبدالرحمن کھیتران سرات کا سردار عبدالرحمن بہتام نمن نتا و پولیس سے دستہ داتگو گشتا کہ اگا حکومت کیسے بابتا کمیشن جوڑ کن تعاون کنگا ساڑییں کراچی ملیر دمک شرافی گوٹا صلاح بند لینڈ مافیا زمینانی قبضہ کنگ ہلاپا زہ گزال بولا ہوار محلوقہ زہرشانی کتا زہرشانی کنو کا گشتا کہ گوٹے نزدیکا ملیر ایکسپریس وے جوڑ بوا کے سببا زمینانی نہاد برز بودتگا اثردار لینڈ مافیا مردمہ میں سرا عرش کتا دروگیں کیس جوڑ کتا گشتا کہ ماچا کرنا زمین سرا نشتگی مارا تحفظ دیگ بی حالانی ردا شرافی گوٹے جامنندہ سروے زمین سرا صلاح بند قبضہ مافیا علاپا صدانی صابہ زہگو زالبول زیب النساء فتح محمد و شیراز بلوچ سروکیا زہرشانی کنانا نندانگ جتا زہرشانی کنو کنگشتا کہ ملیر ایکسپریس وے میں گوٹے نزدیک کا گوزہ کے سببہ زمینانی قیمت گیش بودتگا لینڈ مافیا مردم گلاتے ہندی مردمہ ہوارا او میں 8 ایکڑ سروے زمینہ برگ لوٹا ماں کے مذمت کو تک نمارا ترسو بہار دے گیا لاتے مردم سرا دروگیں کیس ہوں جوڑ کتا گشتا کہ اے زمین بلوچانی پیتو پیرو کی میراثیں ادامہ کشتو کشار کتا لینڈ مافیا مردم پر بلیک میل کنگا میں زمین نہ بڑھنا کنا چا سندھ حکومت و چیف جسٹس ہائی کورٹ اپیل کتا کہ معاملہ نوٹسا بزورا اشتا انوگی حال پگیشتری حالا بیچارے میں یوٹیوب چینلا یا وزٹ پکنے میں ویب سائٹ www.asafonline.com نمنا محلہ بلوچا ودہ اجازت شمیروچ پیمنیو تاہیر باد